Sa chluiche ceannais seintear Gaeil leis na Gaeil ránach tínsta chlín in átaí ainú. An fearnas nua bhana hydrálaí agus fearn sóisiir go dtí chábh san Aideag an aeróchló stair a bhaint amach. Ina gcuinge bhí na champíní ratha agus an fearnas rathúla géirí na fáigh ó chailearna na Crócaigh. Dá móthach fearn ré gúnach craobh Peile Ciarraí fach na bútóirí an gléise mar anada na riachta i gcuig mún. Bhí brian tires agus éad am ceart i drálaí don chluiche ceannais neamhghnách seo. Don bháisteach tí te chuin chomá chéana an ádas do frachan san le Marco sé agus Stefan a chun búr an son agus deir sé lúnaí i dheoig sellh don géadúil ach puinte go súd go tíal fad an son. Ó sin Manson beise siúd a déanamh annach debre chomá chéana dóibh ach ar an nónsaí agus tá seansar bháidigus do Gaeil an cinenne ceap beidir ag an bhathach lár park a Diarmaid O'Connor. Buaile díomhar tá sé fantastic sa lína lán tosagach tá Cáir teachtasteach idir an dálín Gavin O'Shea tóistir fad go dtí Brosnan tá sé sin gan locht mar féinte. Ja, agus an pass isteach nó tal ar fad ó Gavin O'Shea féchar sin. Níor bhfuil sé an talamh an éachar isteach díreach isteach an ghlaic Brosnan. Se tá láimh lena héamh síos. Sé sileúig, ja. Brian Looney idir an dálín is sní na himire ó mu ge fiochan isteach a rís go dtí Brosnan. Tá racha dionmh aige ar a gitóig a ríist trí iirecht ar scór trí cinn de féintí chláirithe. Sian sahanis agus ríist ráman na gcónaí ge le héadí Brosnan na sellh na Peile Burns inis. Fult bra grúige im líonar seachas mar a bhí an urig. Gavin White a túirt fé rá féint an sá agus an aonlú go díalaige. Ja, sin é na buna haige Gavin ha sé chóilte mar imór caide, ha sé chó tapig, stúrín sin immert le passanas féad leis línte bhrise. Courtney a bhí anna bhahan lá dearnach. Brian Looney. Nei, nu mar tí caite sa chiad le. Gavin White inis, dúirig Bob bhólar James O'Connor, agus tá féinte facht an son ag Gavin White sin chéad cín ar fadastáilm. Ja, mar íon brian ó beaglí sa cléidir bhanach daimse sé Kerry cín sa chiad le an ghailta chácheán facht a hana hénig Gavin White, so comórtas beag atar an ó beidir ach cíimír an son an glicas fuig. Diarmaid O'Connor. Inge bhaine stig an ac an chúil. Dianta go maithaige Evan Looney a chuirtá agus tá bearna dianta go díal ar fad son sa bháil aige sin mar fé peinte das na Gaeil. Ja, ní sé ómhór san immert Diarmaidach sin éon dain téir lónig sé le stig de hefn a bhadro éas gan bóta fechar sin sleis céirmaní ashuig an bóta sin agus stom gur chuir sin morfií mér lei sin. Brúteisteach an socha bhad le Michael Patsy ge siúd bhí lá na parke. Cuid an bheachtas club an bhíonse me Karen Brosnan ar éist in éireabil na gluaiseachta agus peint Ceannais. Fachtan isige. Ábhar spáisiir i glíháin son. Anna bhlocáige Evan Looney sciar an na caide mátá take a fada le Tomás ó hena féin. Dhéann sé go agus Berta chuirdó. Takeíocht a tastáil James O'Connor nis. Sigarí Tomás bóta bhain eile. Ó sin Manson a chroig an spás go dílar Gavin O'Shea an son agus seolta go hálan ige Harris Drasnón. Ja, agus Evan Looney cumad súlána géar fadar Diarmaid O'Connor an bóta san a chorí Shane Murphy chó tapig leis an gic amach róthapig don réitor. Des sin plí go maithan is go Tony Brosnan an sa cíimiid Andrew Barry ach bhí sé róthapig dá. Tó go tapig agus do Crócaigh Ciarraí léirí agus a ríist Conor Bahan les sa bháil nó tála eile. Ja, bhíidir a fad na gola seachas Bohan an bóta san nach Feilen Peile thuirteige Burns de Ciarraí léirí ná rastach sé an fel. Cá sé gháilte ríist. Bhfuilíne cogúil sé de bheisneach ann agus de chum á Feilen Berna. Cábhail an chosaint in is an seansar bháide O'Connor ríist. Peint an trosa is tó raibh sé ceart aige túirt fé. Billy Courtney inis. Naoine mut fáca ar a glog. Pastas tóiste aige Ciarraí léirí isteach go dtí Marco O'Shea agus tá Barry chuir a gcothaige nach mór. Brosnan ar a gitóig sin a ríist. Gitóig annach réinmis. Ach an búr.
Dúrig den ing de gewint amach Brian Looney in ish. Gimmert mar chosantor le kush. An under den lawn Chooley, Sinead Mansell, agus ceann an a chain séarach, tá Coolón! Tá Coolón again, Diarmuid agus mé díreach treisiúrán ar an pointíant again. Hálianarm. Agus bad is gá féinte feachta go bhar bocht agus gan a chlábháin aige. Ach, sé trú ná chaim siidir an bad a denómatí níos lo hebréon agus Ardó sé tuair sé ardach beag dóibh stocha a ceannú choile tastáilmhatha. Well, ar a líad bhí sé san áid ceart bhí san anach nach ar fád a Shane Murphy sé chuin ach an búr inis. Tá bhéadach síhan beidir gás scór gá féint a gáitin sa. Tá sé túirt fé ceart go leor. Tá sé de luúric sa testán. Agus tá brat aráiste ordathe ag Jack Sheehan. Buaicphointí fachtaige Jack creúnta agus inis Cearraí idir na fórna. Well, Weber visa ará ná raibh seans na grásta gas na Gaeil nach tá an slua ina bheithigean ish. An kick amach against Shane Murphy. Jack Barry gaidi an orda ach mar bhar gachtanas. Gavin White, tá bear na mór an ochan búr a lí amach ar Hennig. Trastan sa be seo Hennigan agus tá peint a fachta ag Alex Hennigan. Tony Brosnan. Lech na himre, Kerry Petroleum. TG Carden sa Tranona, tá an banán builtin sa agus tá an ceiliúra tasna Crócaigh céna be sin ró hóca leis ceiliúra tá sé seo buirte go rialtacha Peile sé agus Andrew Kennelly a chiad chun buirte Andrew mar bhainisteoir agus is léir gur mór aige é. Look, it's brilliant to get over the line. 2 years in a row, it's always nice to do back-to-back. There was a lot of times where we were crying out trying to get back into finals. Gavin White, a túirt fé rá féintin sa Gadi Brosnan tá sé sin gan locht mar féinte. I suppose we were a bit disappointed at half-time. We had a lot of wides, especially with that strong breeze. And we knew that the second half we were rightly in a dogfight. Agus Burns agus an counts and Stuart O'Hannish last now. Look, in the second half there, we had to carry the ball very deep to see if we can work our scores. And look, I thought Tony Brosnan today was superb. Everything that went through his hands, there was nearly a score on side net. Brosnan at a Ketoig generation, Ketoig on a Chramish. I thought we showed a lot of character. I'm just glad that we got over the line today. It's so sweet, so it is. These victories aren't easy to come by. We had to do a lot of work to get in over the line. And you know what? We'll celebrate it like it's our very first one.